falava Samoa alo maia o se fapuponga foi le nei o lau Samoa Taulogologo. Rato moatia tātou tala. O le whai unga le vai aso na te anei lea sa ta salaina i le ofisa tututonu o le fono whaavai le tūmalo o ngangai fomonga numera tolu mo ngā luenga o le atapu vai tasi i ai mo le atina e ino i tūmalo whaabalota e pei o na ta oto le fuafuanga le whainga malo fou e tasi le miliona ta la. O se atelinga le nei o le report. O le tasala alo i ai o le ofisa tututonu le fono whaavai le tūmalo o ngangai fomonga numera tolu na whatautaya i le whai unga le vai aso o te atu nei e tu so se whama i te tatou malo mo le atina e ina Samoa atoa e sawara mai i nei polo keti i tūmalo taitasi o le fionga tamaita i palemia fia mea Naomi mata afa sui palemia le fionga tuwala te vanga Josefo Bonifasio ma le fai pule le tūmalo a fionga lau le mali atoa le watea pola taiwa Fosse Smith na whaururu i ai malo wala aulia i le tsalaina o le ofisa tututonu masa awai maniso minister kabineta manisi minister lango masui or Komiti Filifilia le whaamoe moe o le tūmalo whaapalota o le sauninga lotu sa ta imua i ai le whaamoe moe e pei ona taitaina le sunga le whaafenga inga i a pana patoo ma o le sauninga sa awai umai ai whaafenga inga le tūmalo e pei ona whaitauina e le sunga le whaafenga inga i a awhatia a whalo a fionga pa ia le atua ma le e whakasa a whangahee talo sanga sa fungaina e le sunga le whaafenga inga i a whaavevela tuatu ale me tisi sa sina ma se upu whalea nganga mai le sunga le whawhenga inga i a pena i a Europa ale e whakasa a upu. O futau a totoa, e tau le whialo whani le ngangana o le. O futau, ma le taua, ma le tātou soi fuanga ma sani whakerisiano. Aisea, leanga e leo le manu lau tile o lau tala le lei. O le taua ma le o futau. Kei tai lamba o le tūsinga le apostolo o lo ua ia tau mwhai e wha matala ina le uinga lo loto o le mea tā ua mata ua o le alofa tū noa siri ese o le atua malona mana a nofo ai tonu so se kerisiano i le mawhai e se fili o le larulangi e se fili wha le anganga o le taua wha le anganga pe se fili fa le mafau o le taua fa le mafau pe se fili o le tino i le taua masani o le olanga ato fa nga ino le upeng o le ata le manino i le fa mtalaina i le apostolo le mea e taua o le sio manga o le alofa tu noa ma le mana o le atua sidi i le manu malo i se fili sasau no le minister tina matamaitai hatina e o afiu anga manga fesoatai a fionga le o talaki la mose telesio e whanalawa i tele le aunga ma le whamoe le malo e sa wala mai i whausia ino nei polo keti i su malo taitasi ina ia whai ma mapusanga i tangata anuu. Wa o se lingo lava le nenga luenga tele ua tu ma ua mata ina. O tele i tu vai le mauta o Solomona i le tuspa ia. A orona whamatala ina ua taifa pena le mata ngō fia o le nenga luenga. Ma lo i le afionga i le matua o whaiva ma le whalewhao lo wainga. Wha pia fo ila o fionga le whaipule, vai ane le tofi min sta, ma taitai fono, wha pia le tātou i tu malo. Ma lo ngā lue, ma lo le on sai. Ma le tari pe au fi tā o le malanga no tau uia mai. O le nei tai ao, o se pina wha mau, o se langso i fua, ma se mori mau wha ali. I le moni ma le whamaoni o le tō wha le malo sa whaewa ia Samoa. A wāna fuafuanga whata oto molo nā tina e manuia. O le ale anu whale o le tō wha. O le anu liu a toa le tō wha. O le toi wha fōi mai i lima o tangata anu o Samoa. Ngalu e ina o ntamau a inga. O le amana ia o le tō wha ma le moe. O le tausi ai nuu ma ainga e whaia tonu e atina e manuia ai tangata o le itu malo. O le tala o le ngaluenga sa whafonga ina le whaipula le itu malo. Po le awhionga minister la au le mali atua le watea polata i wau Fosse Smith e tusa o le seleni whamatuina atu le malo mo le neipolo keti
e lua se la wafe tala pe tai le mai a abe se na mai ai o se leni mole ele tise ma tupe te songi nai rents o le fale sa te toi ai le tino e tupe e se lau tos full wafe sa au tasi le komita le tu malo e au inola to sa ili mo se isi se leni faasili lea Samoa ina ile se leni e tolu se lau lua tumalwalu wafe tu faasasi ma se lau tos full wafe ona maua ina ile o le tau atua o le fale le tu malo e faase lau lima se full wafe o le tupe whanganga na tu ina mai le fionga al minister o tinama te mai tai lua se lau wafe o lona vai vaianga nei whaatonu mai minister ya matou tolu full wafe lima se lau tala e anu whatu peina o tongino pili o moli o vai ma le rent o le fale tolu full wafe lima se lau tala tolu su fitu wafe lima se lau e anu tongina o tangata whainga luenga to tolu lewa umana fili a mātou lava tama whanau a mai tonu nu o le tamaitai lea e taua verplo keti e mai a opo i le tui msasina e whaso soa le manuia i tama whanau le nu torsu fitu wafe lima se lau o le tupere na e whaanganga a wale wha moe o le tongino o whengalwenga o le taula le na whaanganga mai e leota mo le ofisa e se lau torsu luafi taule na e whaanganga i le ofisa o mato mai nei ia o mato wawai a whai whaatino ngā luenga i le se lau torsu luafi lea e le taita la whiunga ma le mea le iai o mato mawhau ina ia whau se mea mautu whau se mea le lei whau se mea mole lumana ia ua ni toi lutea ni se mea mole lumana ona manatu ai leo komiti o lea mai pere tupe na mai le malo se lau torsu luafi ala mato sa ili mato ia o le sao lau le tu malo il fati nongo ngā luenga le nei tolu se lau se furu walu afe na mai le mo le se lau tolu se furu afe ale malo na mai o na maua i leo le tau le ofisa fa se lau lima se furu afe tau atoa le nao le ngā luenga le tu lai me fale o mātou whaia lava i le me pito i sili o na o iai le tau aloa o mea tau ofisa lava ia matuatu tusa le lei mo le tūlanga o no iai tūmua. Sa ia whaupopo foi i se leni whaaluina mo le whale komiti ma le vaita ele whapea. O le mātou whale komiti o le tupe au wha ina whaaluina ai leo o tō sisila i le tai au nei e tōru se lau lima suruafi. O le si whale lei tu atu o le whale lea. O le whale le nā ua whai e tua iai lei tu maloi me whai. O aso ia a whai mato whonu nei a tau sao mai mea le nuu. Whalo nu. Au manatul komiti ia whai pē le whale tua iai ia le whale le nei whale komiti ma le maota o le ofisa tu tonu. Ia o le whale le nā se lau fitu sifuru lo na tau atoa e a fiai le tanuina ma le whauina atoa o le mela iai tua se i au tau silisila fo iai. O le vaita ele, ia leo o tau sisilatu le vaita ele, te lele ngā luenga sa whai, o nore si maina whata milo ia awane e ai se vai e mama i whafo. Na mātou siringia fo inisi o insinia mai whafo, ia nau maiwa whautua mai fo. A sa ia mātou insinia masani nei, e fua le apa whawhano le fua vai. Ia, whai lava, ia leo o tau silisila le tai au nei, lua se la wafe le tau au whai o le vai lea o tau sisila iai. O le tu whatasinga o le polo keti a soa sai e whamani noa e whapea. Patasi le tau ato ngā luenga nei, tasi te sima le lua miliona nu mela o le whaungo mai ato nei. A e whapito au ngā whapea sa mātou tala, fito i tonu lava i le whale o le ofisa o le tu malo. O le se lau tolu sfurulua afe na mai le matanga luenga o tinama te mai tai ma le mātou sao e tolu se lau sfurwaru afe o na maua i leo le tau au whai wha se lau lima su afe le sao mo le bloketi a wale tātou ofisa tu tonu o le tātou whainga. Taptaile ki tiona, o lau Samoa tau nungu.
vai aso na whatau nui nai le whaalingo whatu anga me whai ngā whaiwa. Po o leo rua e selenga le tū malo o sanga numero 4. E whaali ai fua o whatu anga me wha ele anga le au whai whatu anga. O se atelinga le nei o le ripoti. O le whai unga le vai aso na whaatau nui nai le whaalingo whatu anga me whai ngā whaiwa. Po o leo rua e selenga le tū malo o sanga numero 4. E whaali ai fua o whatu anga me wha ele anga le au whai whatu anga. O le whamoe sa tapena ina le asosi ile ngā lulua so tau awai. Ma le au whai whatu anga ma le au whai whaiwa le tū malo. Na awai le whiunga tamatai pāle mia fia me Naomi Mata Afa. A whiunga tuala Iosefo Poni Fasio. Minista whatu anga mwhai ngā whaiwa. A whiunga la au le mani atua le wa te apolata i maa Fosa Smith. Pai pura le tū malo tua tanga loa pasi poloa. Suya minister ka peneta male loa o le mamalu. Male val au lia sa awai mo le mawina le wha moe le afiu anga. O le sauni ngā lotu sa teina e le epikopo i a vai wha mau whātu valu. O le afionga le i minister ya la au le mali e toa. Na saunoa e whaafetai ma moli le whaamalo i le komiti ma le asose le tū malo ng sanganga numero 4 ona o le whaatino ina o le whaamoe mo le au whai whātu anga. Sa ia ta uaio le whaamoe lea sa whaatino ina na o le taulanga lava ia pia e awai mai ai uma na o ni sui mai nuu mai tū malo ta itasi peitai o le whama i te fau lea le malo o whaatino ina i nei fuafuanga e asi ai i tua i nuu malala whanga. O le whaamoe o le tātou whai ngā malo ia maua avanoa o tangata uma. Ma le taiao le nei o le taiao na manatu e tau lava o na maua le avanoa. O le manu lautia le tātou whai ngā malo ia lava tau mafa i to tonu o le tātou watunu. E peo no tau si le fia te lo whawhita au li lo whetuleni mai pea i aso uma ma taimi uma. Tā tātou whengai ma le te lo whamai te lo whawhita au li swing o le tau. Ia mai se le si te pe lunga le tau o le soifuanga. Ona o mea tau mafa mai fafo. O tātou wola whalangolango tele i le awina mai o leisa ma whalaumata. O moa o ano manufasi mai atunu mamau. Peitai wa tātou matai tū. E te lele la sanga e whamama i le venga mo le tātou atunu. Pe a tātou 5 whatasi ma tātou purpuru 5 whatasi. E toi ngā lua ina lava e tātou o tātou lau whanua. Ina ia lava mea ano, lava mea ina iai, ma lava mea whai ei tau mafa. E le ngātai te tonu le ele le tunu, ai whapena fo i ngātai na ngātai whale. O tātou e tu malo sa ngā ngā whā, e le ma tau whai tau lia le te leo lo na sao taua. Sa iai rei tau sanga e tele lau inatu o loa i atunu mamau. Talo fai popo koko ufi tamu so se wainga lo le tato te mori mawina le aso nei. Tato tu malo le si tu malo o te lelo na sao. O le nei whaamoe o le matanga luenga. Ina ia mawhai o na whaamalo sia le au whai whatuanga e ngalua ina ele. Ma o le nei whaalinga o lo o ngā lulua so tau awai le matanga luenga. Ma le au whai whatuanga la fumanu ma whatuanga ese. Ma le au whai whaiwa o sanganga numero 4. E whai loa la tau fua whatuanga. Na ia tā uai le atulanga. O whai loa le lei o le lulua so tau au ito tonu a whioanga. E una ia ai whatuanga ma whai ngā whaiwa. Ina ia whaatu mauwina e tau mafa mo le saunga le mu ma tupe maua. Sa ia tā ua fo i leo no ta inga matanga luenga i leuna ia ai o nei vaenga tā ue whapea. O le manu lau timo mua le tātou malo ia lava tau mafa i te tonu o Samoa. Lona lua a lava matatoe na tātou wanga i role ave i fafo i atunu mamau. O leu whatuina le si tu tino le tātou malo whaingoina o loa awinatu i fafo. Export and Import Authority. O toi titi mai alon tā penanga whaaltu la fono ina ia taula mua i pēr le malo le aveina o loa au inati whafo. Ai li lifa lava i tūlanga tau whātoanga whai ngā whaiva malafu manu. O le vaiaso taruai nei sa fono ai le tātou malo ma le malo tutuila ma manua. Leo au tau sirsila ua whātanga ina a ano manufasi o na toe vatu i Amerika Samoa. Pape na fua moa mfaspovi pua moa maitimea. Sa tau fia uma o no tūlanga o wha mai ma me whape na wo vatu ma le se fulu mon tupu tau sanga tau fia.
A leo toi maua leva noa, olona winga, e le te tau na tātou toi whatamala, i le whangaina o tātou a ano manufasi. Sa sau nia fo ia matanga luenga mea whainga luenga tau whaatuanga whaatu ma whaatu la au tuto fua whaatuanga ese e avea o se vaenga o la tau matafa yui langulango i le au whai whaatuanga ma le au whai vale tu ma lo taptalo ki tiona mo lau Samoa taulongo. I se reporti mai taalonga ua tāpena nei le toa Samoa mo lana taalonga i le kuata whaino ma le awatonga ina ua manu malo i ai e ono se fululua i le wha i le la tālonga ma le au afarani le tai awana leila. E le kana lele i whano o se tātou reporti. Costa was first man in with good contact. Last tackle, Luai on the left, right up to the line, digs in. Chase is there, bounce perfect. It's on a silver platter. Levi, Luai on the right side this time. Suoli, beautiful hands. Tall from there, it is never stopped. There is some mesmerising handwork there. Falling mai hale na ye tau mo fainga le to Samoa. O sa ili malo le tamu sanga le ipo le langi le la kapiliki. Le na ye matua fasi fa mo mo ile awa forani lana to ta longo putai tasi. Ya ye ono se furma le lo le fa. Ta lo fanga solo le ipo le langi ngelani. O le sui longo le to Samoa ye fo yo le sui longo le Penrith Panther le lia te romluai. O ia le sa avia matama ta alo ilonga. Lana ta mo fainga miso le ta alo malo si le ta alo ma forani. What a strike! Sprinting away has made a score. Penrith Panthers everywhere in Warrington. Last play of the half. Milford, Luai, left side alarm. Hear it again. The alarm is going off loud here in Warrington. To Luai, dart, straighten. Almost then offloading. Levi could be one of the tries of the tournament. Offload. Mace got four. Leroy's looking for a red line, I think. If that kept up. Now to foul. Zulihi. Crichton. Tall away. That is simply superb. Gigo goes wide. Rougier dropped back there. And Goodmore with it. Just 10 minutes from the line. Last tackle. Short side raid. Kick. It's bounced up. It's there for France. Did they get it down? No. Yaha isn't sure himself. Probably nice. Milford. Great play again. So, John Smith's going to got it. It's play on still. Oh, the air has been hit high. Lost the ball in goal. Luai up the left. Harris Davida kept it alive. Lampai is with it. And he's got it down. Now, it's left side again. And they're working to the edge. Spencer Lenu, Harris Davida, spinning through. The French is saying what happened there. Levi, Papalihi, Balo, right side, offload, great play again. I said, well, machine. The machine is chugging again. What about that? Samoa beating
kapiliki o le ni tausanga. Pe tai o se tu e whate i ai wa whai mamori mau. I le tūlanga na iei tau mawhainga alana au. Ai meise o le malosi o le fina wantu o le tō Samoa i le talonga. E peo na iei i le vāwea o na le la. O sa ewa no fo e mole atoa ia lo whaanga ma whamanuianga. Alau Samoa Taulogologo. Wale alo atu alo ma ta mawhana wale atunu. Mola na talonga ma tonga. E kana le li whano mola Samoa Taulogologo. O le awhaia tātou malolonga pupu o na tuatani mai lea o na ngana wha Britannia. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Office has some tips to help keep your iron safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget passports, enough drinking water, and canned and dry foods for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch, spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Awani emisia lunga lo walanta le EFKS TV. Ipo solua vaya sote itasi le polkalami ba ili le ato pona